yankoresha nkeneye ko abayumbe platform zanyu zikura niyo papa se yakakane je guca kanaje no mu bubeme ubwo kano kane nakabayumbe ntago ari kiyumbe nashinze kindi ngiye bazavuga ngo icaye oya nakane kabayumbe rero uwitwa ngo numbe wese karibu yakompanyema yatibutse gutya tushiramo base ngo yumve niyo ya wigeze gucuranga kuke niba ari kikiro ca kabuye kazambaza ati umucuranzi kandi ta base yazacuranga akompanyema gusa rero Imana igombugisha kandi wowe na madamu wawe turabubaha nkuko ujye ubivuga kuko uri umustar kandi waramenyekanye rero baye mabu mu batoze inzira ziza Imana igombugisha diegresa Aimable mukubitire mashe Aimable Aimable numva ngo abandi wenda ngo bazaba mu burasinzi ariko nimba ari umuntu nzashobora njewe wishuti magara twabanye muri ghetto ndashaka nawe ari bizarimo vuba tuzomushingira Imana imumbugisha kandi uwo mukungu ufite nutagushingire baba zamenya ko uwo mukungu ufite ugomba kuzana umudamu ugiye kwegereza nk'uwanje udasa n'uwaje kwegereza
ngomba kumujyaho inusu. Bwana sifiwe. Rero ndiyegereza abandi batumigwa, ndiyegereza abayiranzi, ndiyegereza Kwizera yasohotse n'abano bakora ibya kamera, ndiyegereza Merci bagabo Merci n'ukora live ya hano. Imana imumbugisha. Sinongera nje kuvuga, ngiye guta mpasa umwanya uri muririmbyi ahita pasa guhereka pase. Yo sorry yunamye sinamubona. Pase yaguruka. Ukuri kw'Imana. Ari ukuntu umuntu nyine bigucaho yitwa gute? Garukiye i Burundi, i Buganda. Pastor mu maso si ubwa mbere, ariko nyine byari binshiyeho. Imana igumugisha kuba waje, turakwegereje. Ubutaha uzotumenyeshe tugushire, uzoze utuganize. Imana igumugisha. Noneho rero reka ni nawasengesheje. Papa haguruka senga. Yeme aya mashi si meza, dukutire senga mashi. Nawe n'umuririnzi mwiza w'i Buganda. Imana igumugisha kandi turi kumwe. Noneho amatangazo nayangaye. Umunyamerika Pastor Kadani bakunda abanyamerika. Umunyamerika nahaguruke be yigishije. Turakwiyegereje. Imana igumugisha. Amatangazo natatu kugira ngo ntongera kugera hano. Amasaha dufite ni makeya bitewe na location dukorera. Bose amini gice turangije. Icambere hano mugerageze kubwirana. Abantu ntibaramenya hano hantu. Hari ukuntu yayoberanye nungu hano ara mu mise dukora menshi abantu bayose. Ico ni kimwe. Ikindi dukora buri kane. Impamvu zatumbaga dusiba kane zavuyeho. Zimwe muri zo kwa rukodesha ivyuma, izindi gukodesha intebe, izindi no mu buryo bwa finance. Ariko kugeza ubu ngubu bimeze neza. Niyo mpamvu rero mu bikubitira amashi kuko tutazongera gusiba. Irindi tangazo turifuza ko tuzadusenga kare, kuko murabona aya masaha ahageze hari igihe tutatuja mu ijambo, igihe twakagiye gusenga bikama bihuriramo. Rero ndasaba abanyamasengesho, nshimira ba Museveni bazindutse na ba Napoleon, tuzatugira hano kare. Nimba ariko nabonye kiryoshe guhere no gusenga. Je nagenda nsengera mu bandi simfate mikoro. Kama magendera inyuma kagira ngo nafashwe oro n'umunyenga w'abandi nitendetseho. Ariko kare nasenza numvisha ko senze kabisa. Rero tuzatuzinduka dufate mikoro, tutakambe, dusenge nituma tubone kwinjira mu gitaramo. Kuko mwabonye kera igitaramo cyafashwe bitewe n'amasengesho. Ndegereza Vicky ndabiza kanazazana na timu yo kuva ku gisozi. Imana igumugisha. None ntarondogoye ngwina no papa mabuja kuri piano. Ugiye kuturirimbira indirimbo zibiri. Abafite amaturo mwotura nimero yekanyivuge 0785. Twagiye nimero y'amaturo 0785 kandi muturi faranga z'abagabo tuze guherekeza pasiteri namuze yabone aya mata. 0785 194 357 asubiremo 0785 194 357 0785 194 Yasaje ko ndazumva kera. Imana ibawumugisha. Ndegereza senga nura mushiki wacu ndagira ngo umwana we naye mwitiranyije na nuko gahunda zimeze ko turateganya umushinga kane kumugaragaro. Tuzoyamenyesha izaba rova na itishobora kubera hano cyangwa ikabera handi tuzobabwira, ariko ni mu kwa karindwi tuzotumira amakorari menshi. Je kano kandi nabanze kureka abakorari suko ntayafite, ako nabanje kwereka kugira ngo tubanze dufatishe ikirere
rero tuzobabwirira izo tariki. Reka Melissa aririmbe ndamatanga mikoro kuri Gwirika sinongera kuvuga. Ubu ngubu ni saa 12:40 uransubiza mikoro saa 2:30 nimba ubwiriza Imana bamugisha. Twomere Imana amashyi. Haleluya. Turashima Imana kuba hano umugoroba. Imana ishimwe. Yegereje umuvandimwe Fidele, reka nawe ave hasi tumwiyegereze. Dukomere Imana amashyi kubwiwe. Dushimye kubabona avuye i Gisenyi nawe ngire ngo Yesu Kristo himbazwe, izina ryawe rishimwe hejuru. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uko imbere yawe Imana tugushima. N'ibyo yaravuze ngo Imana nzagushimisha umutima wanjye, aravuga ngo nzavuga ibigwi by'amaboko. Ushimwe Yesu. Shawibuka guhigura umuhigo wahize, kandi amashimwe azahore mu kanwa kawe, kuko ari imbuto y'umukiranutsi. Shawibuka guhigura umuhigo wahize, kandi amashimwe azahore mu kanwa kawe, kuko ari imbuto y'umukiranutsi. Nibwo bazamenya imbaraga z'Imana. Haleluya. Nibwo bazamenya imbaraga z'Imana. Yesu we. Nibwo bazamenya imbaraga z'Imana. Yefuta umukozi w'Imana yahigiye Uwiteka umuhigo, ati ntugabize Abamoni, ikizabaza gusohoka imbere y'umuryango, zakigutabira. Mana we, amashimwe kubereye. Yefuta umukozi w'Imana ahigiye Uwiteka umuhigo, ati ntugabize Abamoni, ikizabaza gusohoka imbere y'umuryango, zakigutambira. Amashimwe kubereye. Shawibuka guhigura umuhigo tujane wahize, kandi amashimwe azahore mu kanwa kawe, kuko ari imbuto y'umukiranutsi. Shawibuka guhigura umuhigo wahize, kandi amashimwe azahore mu kanwa kawe, kuko ari imbuto y'umukiranutsi. Haleluya. Munyemere tuzamure gutya we tuvuge ngo haleluya. Imana ihimbazwe. Yefuta atungutse kw'irembo, umukobwa we w'ikinege aza kumusanganira yuzuye umunezero, ashishimura imyambaro ye, aturamabaje mwana waje yo, uko nahize umuhigi mbere y'Uwiteka.
amavuta atungutse ku irembo, umukobwa we w'ikinege mana we aza kumusanganira yuzuye umunezero, ashishimura imyambaro ye aturambabaje mwana wanje, kuko nahize umuhiga imbere y'Uwiteka. Jya wibuka guhigura umuhigo wahize, kandi amashimwe azahore mu kanwa kawe, kuko ari imbuto y'umukiranutsi. Nibwo bazamenya imbaraga z'Imana, nibwo bazamenya imbaraga z'Imana, nibwo azamenya imbaraga z'Imana. Tuzamura ibiganza by'Imana, munyemerere tuvuga ngo haleluya. Dusubire tuzamura ibiganza, haleluya haleluya. Tuvuge kandi haleluya, twongere tuvuge haleluya, twongere tuvuge haleluya. Ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira yoroshe gukurikira Yesu, atuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. Ntabwo ari inzira yoroshe yo, ntabwo ari inzira yoroshe gukurikira Yesu, atuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. Ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira gukurikira Yesu, atuyobora inzira ibikomeye. Ntabwo duhimbaza Imana yemewe, inzira yoroshe, ntabwo ari inzira gukurikira Yesu, atuyobora inzira ibikomeye azabyo. Asinjia raisiwe, asinjia kutembea naye, tuongoza safari. Haleluya haleluya. Barukuvuga ngo ntabwo ari inzira yoroshe sipeti, haguruka subiramo. Ntabwo ari inzira yoroshe, ayiwe ntabwo ari inzira gukurikira Yesu, atuyobora inzira. Haleluya 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 zabyorosha. Ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira gukurikira Yesu, atuyobora inzira. Mana we, izina ryawe ryubahwe, zabyorosha gukurikira
atuyobora inzira ibikomeza twongere tubivuga gutyo gukurikira atuyobora inzira ibi haleluya izi ni indirimbo z'igitaramo mwaba nk'abatekereza mukazitegera mukumva imana iganira n'abantu nimuzoza mutarama imana ntiganire namwe nimutaha muza mwisubiramo mwibaza mbese byapfiriye igihe cyose abantu batarama imana igomba kuvuga mutaramye igitaramo kigarangira imana itavuga iyo mushitse muza mwisubiramo mwibaza ubundi kandi kubera igihe baba bahaye hano ayo masaha tugomba kuza tuyubahiriza kugira ngo tubanze kuko tugitiriye ibyo nabyo mubimenye iconge abavuga butumwa iyo baziranye isaha imwe ho kwigisha abavuga butumwa batanu mu isaha imwe imana ibagirire neza reka se urakomeye nyiribihe icubahiro ni cyawe ubwami ni ubwawe ubutware ni ubwawe ubushobozi ni ubwawe n'ineza ni yawe amen.